Yama tiefo ne adofo nyina kwaba emfamra dwumadie so ena day ere transfer update enso so ana yetim mpacho tie ensema de ba doso obi benya kotokode wa ha to folk dia wa ha ebewuram e wa other clubs sanse e transfer stories a ano odin tie mepacho echina abato ne baso okoto aba to no sabi nyansem uwi akofie koda kono abusua mo ndwe mu ho dan duru ho a na afi no what your results ekoyema fine ankoyema so fine enkokontoka enkofa oyeni how abenedie enso emfama ho ye hahye emfi the Continental Club Masters Accra to folk asoye me be ka kire mo se Heart of Folk ukọ Heart of Folk asoye a omo pese omo stand boy fa na Hamza Issa contract edimano na just mehia after election na ne yetene se contract bi enso abeto Hamza Issa ne pono so na Hamza Issa the poster boy ono so no dwumadi a wodi edematima fa ne Accra to Folk ne ewo soro me pa tie nye bara se Saudi Arabia club bi so abowram a chese ono epe Hamza Issa na Saudi Arabia club na open Hamza Issa no enam agency so ana chese besi ana say enam agency ne so ana mo hwehwe mu ana chese mo hwehwe mu na chese boy for na Hamza Issa the poster boy no wono nipa wo deserve say omofa no na Saudi for no so hwehwe boy na clips amo share clips ni bia hwehwe na mo say no we boy wo deserve say boy club no sanse born oye brutal oni born bankasa yakasa bola Hamza Issa bola ti Saudi for na ni age boy for na Hamza Issa ho na amane je ne ho no ti aba na se agency no ana Saudi for na eba no sika betimi apiem no tie yaka enye izo yamba show $1 million ana apiem sika I say $1 million ana epiem wo deal no me pacho na that $1 million no agency banya 30% of that $1 million no na the Continental Club Masters Accra to Folk and so etimi anya 70% sanse omuna boy no eya omaja pade na tie say agent na 30% na say agent ni sabeka 300,000 dollars na to folk insa aka $700,000 ti Hamza Issa no boy no na to folk for company for bibia kan no extend boy contract e de mana bibia betima akoso kama de ma boy a the din enso ene ne for say Hamza ne Heart of Folk nyina because that's going $700,000 e bapa sika bafie what you say agent 100,000 ko scanning na $1 million wagene de ko na de aka no so aba Heart of Folk wo sika babotwo sika bafie akora nsu what you say na pepenet ye sika ofie akora nsu anopa sika na ba we go club num na bibia aso atima akoso kama ne yesa akrefri Hamza aso ye ba yeso break the down dem atifo boy for na say eye seto say Sato say me catch on upon us set was ko pie motachiman. Sato say player bia. Wo anhwe seto say ya. Anhwe no betima deceive you. Oh yes. Seto say a good player. When born bank as when born pia. Na seto say no. Onum say me catch say sika seto say an entourage demand from Heart of Folk no. Awasoro nemo me catch we say sika bia na mabonten say $20,000 no de ente sa na $2,000 dollars eno ye salary no monthly salary eno so ente sa nemo sika o mo demand no eso na let so kra e ba no say upiem e wasante kotoka opanyina e fa na say James Kwasi Apia Mayore ani prosper na te ogum ani mpanifo aka wotena ase ana o mo dwen set wo say ho right now the meeting say prosper na te ogum aka yes atere mpanifo say ohia set o say ama ne yetene say go bia su efro panyina fa na say eye James
Kwasi Apia Mayore ho amana ko set osai camp onum se set osai awo ni aye fa na set Tachiman sisi a ono koto wo du krom Tachiman bo ne de wona atofo kwa training onya atofo ko bebo nemom Akwasi Apia akọ wura no ana ma deal no aye deal ama asema ba Kwasi Apia na akọ wura no sise no ebe we de ba jane de yeso no ana be fa na akọ wo sika mo be duro no ana be tima tam na akọ ani asema no so koso set wo se aso ye tiwe atofo fana fashe utim set wo se bibia betimi asi o mo sha atofo na di nkoma kwachiri sa ye si mra bi atwa no bibia nso betimi asi ti dwenwu tutu sa pa na tie wo set wo sei aso ye yenka ne pi ti no fashe utirim sa bibia betimi asi transfer na set wo sei nim no panifo se de nim no yenso kane anso ni ehwe nim de anadwo sa pa na so etimetie na yevre kotokwa so ye mse otie onum se asante kotokwa boy fa na se Francis aya akwa wosina kan ma betem United kotokwa fo di boy na chi left back na boy no play instrument masa oni boy ne bankasa left back na kotokwa ne boy ne edin komo kwonitwe ne ekoso na onim ade wo mu ne se boy no won se bo a wo boma Betem United no on pese obe switch club na chine bia oba na ankofa enti ne yetne se boy ne pese obe switch clubs eni mani mu ya na ne ekoso ne se sisa wuram awetim efe ne se Asante Kotokwa omo se omo awo opportunity esanse transfer window no enya MBA ebe bia 23rd entomo guso convince boy na efe ne se Francis Akwa awesina kadwa tim efe ne se Betem United no Enkopim se 23rd number of this month no enkopim nyampo next month January no na omane boy for na Francis Akwa so awie our left back wo omutiri se boy be gira mu a abebo akram no so no atima improve ma bia so no atima akoso kama e de amakra be for na Asante Kotoko se Kotoko fo nya brese krodom wonse maka che wo se Justice Blade ye boy no person okọ sika we say demand be 10,000 Ghana cedis a month salary no Kotoko for no dwen Justice Blade person okọ Kotoko for so players p abo masoye strikers ni defenders amu pebi ani ade ade se no so etime koso na onum se owura mo so e wa heart of folk a ewe ya ache se nyane ntie se yenua the striker akopie mu e wa Singapore aye for se eye Asamoah Boateng so abelande ache se be piem Asamoah Boateng be piem ati ase na ne se Asamoah Boateng na ache se oni po e for se Augustine Okra kopie mu Singapore Asamoah Boateng ba Ghana be day ante akre on pa de pa na ye wrom ne ase no o se hu ne e koso Asamoah Boateng camp namno ana ache se enchemu kire se Asamoah Boateng akopra ye e prada ka football Asamoah Boateng akopra e wo Singapore ache se pa no opra no so no na wo so return be piem enso so e wo ne e fa ne se Accra to folk enti Asamoah Boateng sa abamfie abani nchimpanefo se kuntunu hwe ne nkyira so na ekọ ati ase enti na wo so wasaba to folk Asamoah Boateng be piem ache se ono sa betimi aba Ghana ono be hwe se bia betimi akoso na hwe de besi tachi eni ade no so koso Asamoah Boateng na so ye na yanko nation kodi nkomo kakra wo nation FC aso ye na yentos mo ka boy fa no se Emmanuel Ano wa bo Ghana Premier League ni premier kwa wa top scorer wodi bo ne pian kasa Emmanuel Ano wodi go so se na nya tense se no uko nation FC aso ye a onya boy ne signature ache se boy no so no amna tin koma kwachiri ama boy no so aka yes actually team fa ne se nation FC omo se sa boy we na ogina ha na face acha wate gire mu a asa
ya check club ya left ya gina to ya check club ya right ya gina to de wose ya gina to back ya gina to so to forward ya gina to entum se omanya boy fan se Emmanuel Ano signature ani ade acha no so ekoso edi ehonsam enso so etimi ede eba na bibia so etimi akoso kama ho tiani ade no koso no to ya to folk fana me se obompai ma Hamza Isa na chasa Hamza Isa no so no ni die no ntimi mraso Saudi Arabia ne mode mun sa to folk no amusa mpese ka boy no boss season ni wie ana chasa club no so mo Hamza Isa ya mbo next one January ya ana mo Hamza Isa hato folk for mpani for ndwen ho ye sika eba ni enhwe so mani mpani for be negotiate ne sika ne bibia kan ho dia na sika $1 million dollars ne so ne sika isa ni ahwe na afọ mun convince nation for ni san nation for na forward for say Emmanuel Ano ti say maka che sika no gudu no kwa boy for say face acha wate no wait no pm nation o say boy not for sale sa mo kana samo aboaten mo say not for sale ya tira samo aboaten aba tato folk for mpani for bonation sikatu a obanya forward nkwa de omo Hamza kwa face acha wate good player with me I replace boya ya fana sa Hamza Isa face acha wate wa Ghana Premier League ma unso we good player woni bon go so so ahwe face acha wate ye pa onye ma no nsi bone we good player acha so no so bit ma replace boya ya fana sa Hamza Isa enti sika no mo je a o matibi e da bra team e fana sa nation e fa face acha wate enso de na kwana ka bibia so tima koso nakopon shirawo sene da so otwe adwumadi subscribe share fa comment ne to us on subscribe and subscribe da me shirawo like share na fa comment ne to us ha Charles Ado TV Akram